Nov dan in pa nov shopping v Interšparu, Vič. Danes sem kar sam, zato ker da se že kar dobro znajdem, se mi zdi tukaj noter, tako da ne rabim nobene pomoči. Zakaj imam otroka, vem, da Gres vedno prav pride. Dobro, da me je Miklavž spomnil. A je bil Miklavž, da se je meni sam zdelo. Saj vseeno. Olje rabimo. Čakaj, spet. Spomnim, ko sem na cukor pozabil. To pa seveda skozi prav pride, a ne? Danes sem kar malo zgubljen. Spomnim, kaj bi še kupil. Kaj bi jaz brez Miklavža? Normalen sarme, polnjena paprika, ričet. Pa to je to za zimo, a ne? Zaloga, evo. Danes pa res ne vem, kaj mi je bilo, ampak hvala Bogu za Miklavža, da mi je pomagal pri mojem šopingu. A je bil Miklavž, da se je meni sam zdel? Še zdaj ne vem, če zihar. Evo, še nekaj za posladkati. Zdaj pa imamo, po moje. Mislim, da imamo. Kul jutro in Klemen Vučan na Radiu Ekspres.